Ikartikiano di Harono ni ka Bileng Taon. Bukan kira-kira abang permusik. Banyak orang partisipan umum nih, berada.
Oras maturang. Di mahal ko ito sa amin, ilas bisong mga liat. Di hamura pa musik namin, asa may damang masuro, kundang liat. Ay.
Moga tema opung doli opung polo inausaha. Kasih. Mau liatin mah tutup, mau liatin mah di Roma Habi Mamohor, anak nami dohor parumai nami asa bainomu mah musik na hobar tu si pohon-pohon nami itu anak tambah bilang-bilang anak panjai di tengah-tengah nami asal dia di pasu-pasu Tuhan na sida gabe rumah tangga naringgan naulo sa hukot doon tami lo mangula ulaw ruhut-ruhut na pinutan ng punta si Jolo-Jolo Tuwi ay panahon ba ito siya? Yeah.
sa hakma meme dohok pohon-pohon tu padiaran nami tu anak musik na hopak tu sih melihat jadi baik siapa kita mati kalau si dia ke sana langsung mati kalau ada mak open mic di amang nama lo namin semua di mana Sultan Nagoy
tingkat doon si Birnitote. Nakapukay ba sa saderyo? Tujuluan ni Ari mga sumas matuhata. Si Tubunian at si Tubuniboro di Parirata. Dabok magabiyon hamaraw do hasangabok. Paso-paso di amat taribata. O pinamang parbusin namin. Biar magaling. Ano na yung mga liyan? Mga liyan to. Anak nohot paniran namin. Bahay jo lang. Gudang liyan din ako parbusin. Bahay naman. Emang parbusin. Thank you.